Mata pupula e mumu peise afi ai sea e mumu ai mamo pe faa pe feona e pupula malosi ai faa fua se iona mo mata pupula. Yeah, Taylor Lewa, I know some of you have joined, but I'm going to wait a little bit more. Say tauwhia lolo mai tatu o mai mua, and then I'll go ahead and share. I just wanted to clarify on I made a post earlier about Black Lives Matter, and man, oka o kai se ko kele o kangaka, plenty o kangaka nga lefi fia i Black Lives Matter. Yeah, ko kele fo kangaka fa mai nga fi do kangia, sorry, ile mangkuala. A fa pela o e lo uso makua ai pola e lo uso makua o la mo kwa e ka o fia ku ia le ko lo uso makua ai le ma fai lang ke loa e ka e fa pe o ke ka ka le kiki pe nga u man ben o ka ge nga fi o lo le ma fai o nga o ia le ku ira ai o le ma fai o no o atu fe au le tam fai atu ai my message wasn't getting across. And people thought that I was being racist for whatever reason. But today, I want to clarify, because I've got many comments and messages saying, hey, I'm not racist. Hey, Samoans aren't racist. Now, I want you to understand, although you may not realize it, but some things in our language subconsciously taught racism, and today I'm going to clarify. So thank you all for tuning in, and thank you all for watching. I want to thank you all also for sharing our videos, and for getting the message out there. But today, leang olela tapele tato video len fayatu mo Black Lives Matter. Leang o to tele atangata wa tena ilo la to finangalo ele fayatu la a mea tape ona ole o fefe fo ya le tape leanga wa avisi se tangata le fe au a lela ole atam fayatu I se au wala e faingo fie, an easier way to get the message across. So it is my belief the best way, there are 3 ways we learn, 3 different stages of teaching. And so there's the tertiary, higher education, the secondary, high school, yeah, male primary, maulalo. If I teach, it is hard to teach people like myself who aren't very quick on picking things up. So if you are ile primary, secondary, tertiary, so le level le for secondary, ole parni. Ole parni. So lela breakdown for parni la yam ka ufule ka ko. So I'm going to break it down Barney style, or Big Bird style. Mo nisi peyo if mam la mangan taya. So what did I mean when I said all Samoans are racist? Now hear me out, please. Before you get mad again, hear me out, please. Our culture is not racist. Nowhere in the Samoan culture will you feel or hear our people being racist. Mind you, original Samoans came from Fiji. Look up our history. The La Pita people, look up our history. We are derived, or we traveled from Fiji. So our people are dark-skinned people. So it was not our culture to be racist. However, when colonization happened in Samoa, when the Palangi came to Samoa, they taught this behavior to our people. And so certain terms ilingangana Samoa
point out these subtle derogatory terms or racist terms. Now, molo fa'alava fa'pea. La o amata la ole amata la upule na tatu talno la o amata le upule afakasi. Afakasi. You notice how every time the term is used in our language, it is not afatasi. It is not half of one. It is afakasi. What does that mean? That means that the term is derived, the Samoan term is derived from the English term to be half cast or to be half shaded or half darkened. Woto moa maila. So the person who had a Samoan mother and a Palangi father, or a Palangi mother and a Samoan father, was considered someone who is half shaded. A shade has been cast upon half of them. Therefore teaching that they are not fully white, they are not fully Samoan, but they are shaded. They are a shaded people, meaning they are not entirely European. Okay? So that is one term that we used that is racist. Ole isila, pe ole upuleng tato fa ole leno fayatu momo. Ole Mea-Uli. Le la tato mamla mai. Le la tato mai nisi. Auto fa ngaina ya le Mea-Uli. Ayala afkasi. Ayala afkasi. Should we still use it? Because it's derogatory in its own sense. Ya, olisi pela le pese fo ilea e masaneto telefai mai. Awel le tamauli ela le tie ilungo le wafu masa saulo na ofe. O so atu mai le to sole o fuae wapa ule sami wasusu le pela we. Ia le foi pulo na lua. Siamani mapalangi o le au koloni. O lato fa ingoa ile saina ile pulo ofe. O to ilon fa pulo na lua. Do you know that there's that second verse where they say the German and the European have called the Chinese the straw hat or the bamboo hat? Onisi na o upu sole. Ioi. Fa pela onaite fina mai fa pe ele fa ilunga lanu. Ioi, ele fa ilunga lanu atatu tangata. Ele fa ilunga lanta ta Samoa peitai. Sa o wina io tatu tangata. Yele fa ilunga lanu. And it wasn't intentionally done by our parents or grandparents, because ole mea na o mai lato mai tua but ole mea na o ele au kolone io tato tangata tu ole nganga le na batua ia tala fa pea e fa ilonga lanu tangata Samoa ona ole sense lea subconsciously long winga subconsciously ele o alu yai lau mafau e tele o ango iai ai o lo e o ina tu sala fa pela o nala te ita ya mason I'm sorry ele se mea o me fai ona fai atu wai pe fa pe o lo e fi na wa e tu malosi ele ya ma se o me na fai ele ma fai la e ona luatu ta ma fai e tatala ia lo watingi po o masui e skulu lo fai ai le ai o le mea na ia fai talia lava oi ele fosi atu la o le maso pau la u tau mafainga ina ia manino le mata le vai ina ia manino le mata le vai ia e foi la nisi o fa pe mai soli o fea langa e o fea ku so le isi me le o kau lo ko o fa ya ku lo o Samoa fa mai lo o fea la o Samoa ngai o la ia o le na me ia o Samoa o mang o la ia pau le me o ke le o ia o se mako mu i mangua pau o le o Samoa ke le o ia ia ese tu mai ia se avno mai le di ia ona mfaila i ona se tu manua ia ma se tu fo inicio ainga ai ole mafo angale na e pe ona fa so tu ni le ese tato video le na i momua o tele ya au le maramlama o mai lunga pen fa mai le si tato pa wa tau ina fa alongo ina ia saule reply ai le fa alongo ina ia learn ia la le si temi fo ia le e tau le la vaila ono sai but o te whawhatai fo ia le inisi fo ia ngale o lo o tamu whai
fa so mai ma a mai a te au ia ma van fo ia le tau te ai le ita le ango le ita ri o me vave ona oso tu la o le tala le si te mi wole fe tau ia ona tu la mai la o le si fe mai alla sau le ma fau so le ai o le ma fau le ana lu tu ai le tala ai le ango vave le ita talu ai le tala le si na fe mai ia ona palo la ia fa mai la ia pa se mea mu se mea ia ona eni la io se mea ia o se tatou fa'asoa lenai lenei tula o le tatou fa'asoa i se taimi o i luma fa'asatau le tatou mataupu lea ua i luga o le feagaiga a le tama ma le teine o le tuagane ma le tuafine fa'ali mai la ia tou finagalo. So I'm sorry, we'll carry on now Samoa. So these terms like afakasi and Mea-Uli are terms that are considered derogatory, and if we don't stop using them, then this racist narrative will continue. Because it pinpoints that these people don't belong, and that's not the intent of the Mea-Uli Samoa. The Mea-Uli Samoa's intent is everyone is welcome, anyone is welcome, even if you don't like me, you're welcome. Leanga ele o saula o ilunga I whaapea mai o na hetele fia ia te au. Ona tao fia tuaila I o tatou tamu whainga le ai. Ele mo oe le nei whaaringa. Ele mo oe le nei hao onga. E mo I lātou olo o nau. Ina ia lātou maua ia le tomai I tatou anganu. This group or this page is not for those who wish to bash and tarnish the names of other people. No, the intent is to help those who have not the chance to learn their Samoan culture and history, and to do so in a manner where they feel accepted, because you cannot deny the fact that many of those people who wish to engage with our culture have not been afforded this opportunity because, one, they don't speak it, and two, they are maybe of mixed race. So again, mantua, e le whaailonga lanu leanga nu ua Samoa, ai o upu e tātou ngana sa hawa winai tātou e le au kolone, lea ua whaapea o tātou tangata. Ia o se manatu nā tātou le nea fiafi, whaaftaila o tō langolango sua, whaaftaila o tō mai mata. O te loa tō te leo mata mai whaapea o stō table, au tō mata ono tō fia sapaia o le taumawhainga a tātou I tu lau whainga tāia, lean le whai atu, a le whai atu tusi mai secretary o ana mea. So what shall they call Ilea? If you don't use Afakasi, then what would you call those people? Why would you have to label them as anything else but Samoan? So what shall we call those people that don't want to be called Afakasi? O le ale whainga tā o le ta'u Samoa. Why is it so hard to call them Samoan? If they're half Samoan. O le ale whainga tā o le ta'u. Why do we have to label them? Why? We don't have to. Samoans are Samoan. Yeah, o se manatu nai le nei tula. Ai se o ita fo ia le me fa yatu so le te ofo. O te ofo a ui ma a o lo loto. Ai a fa pe le fiu e fa yatu o le wo on a breakdown fa parnis ka ko me ele o ia. Ya, kala masangi fe ale Mea-Uli Samoa. Kis kamuli.